Itũũra-inĩ rĩa Enkorika, kaunti-inĩ ya Kajiado, aciari, arutani, arutwo hamwe na anyiti itemi angĩ rũhonge-inĩ rwa gĩthomo nĩ mokĩte hamwe gũkũngũĩra wĩrutanĩria wa arutwo mathomo-inĩ. Ũmwe wa maũndũ marĩa marakũngũĩrwo nĩ kuona atĩ mũigana wa mwana wa kairĩtu thĩinĩ wa irathi nĩ ũthiĩte wongererekete gũkĩra hau kabere. Tumefurahia performance ya wasichana. Shule hii imekuwa mstari mbele kuhakikisha ya kwamba mambo ya ukeketaji ya wasichana ifanyike. Kumekuwa na commitment. Watu wameanza kuwa ni watu wanajua maana ya elimu. Wasichana walikuwa tulikuwa na cases ya dropout kwa wingi sana. Lakini kuna improvement. Wasichana wanamaliza shule kwa wingi. There are times that even we were in the newspapers because of the failure. So we want to give God every glory, the parents and our teachers who have done very well. Kuhe mwana wa kairĩtu mathomo ndũrĩrĩ-inĩ cia kabi nĩkuo kũramũthara ciĩko-inĩ cia ũndũire wa kũruithio na kũhikithio marĩ anini. Vile watoto wanasomeshwa kwa mashule, saa ingine masemina zinapatikana, sasa hiyo ukeketaji unaisha. Wazazi na walimu na viongozi tumezingatia sana kumaliza ukeketaji wa wasichana na kuwaleta wale wasichana katika mazungumzo ili waweze kuwa watu wa maana siku ya kesho. Lakini ukiangalia pia upande wa vijana ama wavulana ni kwamba sand harvesting imechangia sana wanafunzi wa kiume kuteremka. Ona gũkĩrĩ ũguo aciari marauga thĩna wa kwaga bithi nĩguo ũrarũgamia wendi wa kũingĩria ciana ciao cukuru. Ngĩribotera Inooro TV, Getwa Karo Kinyugo Mwaura.